bantu bacu meze mute? Ubu noneho tubazanira inkuru ivuga ku bintu 11 bisabwa ku bazahatanira ikamba rya Miss Rwanda 2020. Kuri uyu wa gatatu tariki 20 Ugushyingo 2019 nibwo hatangajwe ko irushanwa rya Miss Rwanda 2020 ritangijwe. Hashyirwaho ibintu 11 ku bakobwa bifuza guhatanira kuba nyampinga w'u Rwanda bagomba kuba bujuje. Ikamba riheruka rya nyampinga w'u Rwanda 2019 rifitwe na Nimwiza Megan uri mu Bwongereza guhatanira ikamba rya nyampinga w'isi Miss World 2019. Yahawe ibihembo birimo imodoka, ahembwa buri kwezi umushahara w'800 y'amafaranga y'u Rwanda, anafashwa mu mishinga ye n'ibindi. Rwanda Inspiration Backup ihagarariwe na Ishimwe Dieudonné Prince Kid yasohoye itangazo kuri uyu wa gatatu ivuga ko kwemeza nyampinga w'u Rwanda 2020 hazashingirwa ku muco, ubwiza n'ubwenge. Rwanda Inspiration Backup itegura irushanwa kuva mu mwaka wa 2014 yagize iti: turaje ishinga no guha imbaraga umukobwa, kwerekana umuco w'u Rwanda no gushyiraho urubuga rufasha gutanga umusanzu mu iterambere n'imibereho myiza y'umuco by'igihugu. Bavuze ko mu myaka ishize Miss Rwanda yabaye ikibuga ku bakobwa bahatanira ikamba kuko babashije guhatana bigira icyizere, bagaragaza icyo bashoboye, biha agaciro ndetse bunguka amasomo y'ubuzima. Abakobwa bashaka guhatanira ikamba rya Miss Rwanda 2020 basabwa ibi bikurikira: icya mbere, kuba ari umunyarwandakazi, kugaragaza indangamuntu cyangwa pasiporo. Icya kabiri, kuba afite imyaka hagati ya 18 na 20. Gatatu, kuba yararangije amashuri yisumbuye. Kane, kuba azi kuvuga neza Ikinyarwanda n'urundi rurimi hagati y'Icyongereza n'Igifaransa. Gatanu, kuba afite uburebure guhera kuri 1 na santimetero 70. Gatandatu, kuba afite BMI iri hagati ya 18 n'igice na 24 n'ibice 9. Karindwi, kuba atarigeze abyara. 8, kuba yiteguye kuguma mu Rwanda nibura mu gihe cy'umwaka nyuma yo gutorwa nka nyampinga w'u Rwanda. 9, ntagomba gushyingirwa cyangwa gushinga urugo mu gihe akiri nyampinga. 10, kuba yiteguye guhagararira u Rwanda ahantu aho ari hose igihe cyose abisabwe cyangwa biri ngombwa. Icya nyuma ari na cya 11, kuba yiteguye gukurikiza no kubahiriza amahame yose n'amabwiriza agenga ba nyampinga. Ngibyo ibintu 11 abahatanira kuba nyampinga w'u Rwanda 2020 bagomba kuba